Duond bura mar ODM e kaunti ma Kwale kokalo kuom yierruok oyiero manen jaod bura ma Matuga Hassan Mwanyoya bedo jakom mar ODM e kaunti no kuom thuolo machielo. Jokanyo nowacho ni gibedo gi winjruok mar geng'o gwandruok moro amora madipo kobedo e yiero ma kor gwenge. Manen jaod bura ma kaunti no Zuleha Juma Hassan ma bende ne laro thuolo mar bedo jakom olero noyie gi duoko makamano kolero ni gibiro tiyo kanyakla mar tego duond burano kaka yo mar neno ni giyudo kombe mathoth e yiero maduong' wa higa 2027. Mtu mmoja hawezi kujenga chama, na ikiwa imekubalika kwamba wenzetu wako tayari kuungana na sisi, basi mimi nasema ni sawasawa, na tumeungana, na baadhi ya majina ya watu yametolewa hapa kama mlivyoona, na tutaendelea kushirikiana, mimi na vice ambaye nitakuwa nimepawa, mimi na komiti yote ambayo tutakuwa tumepawa, mimi na watu wa Kwale, ili tuhakikishe ya kwamba ODM imechukua vitu vyote hapa Kwale. Team fresh ya Kwale County na team Mwanyoya ambayo tumekuwa tukilumbana kisiasa katika viti vya grassroots vya ODM, tumekuja kwa consensus, tumekubali kuganyana viti, na kuna baadhi ya majina ambayo ya viongozi ambao tumekubali tukienda mbele kabisa, na tumeamua kufanya consensus kutoka polling station mpaka county level, na chama tutaweza kuwaeleza vile tulivyokubaliana zaidi.